I barazo kwa itene njoni kangona la na ti akota sangoti la kuiso na ngati kodro a liti sangoni aike tonga so Hippolyte Robert Ngate bene biaso si akebate na ndoti a kekete a ndokusala na kodro se tibe Afrika agodati tene awara far de terrain na awago singa tisara tena la mbrumbri na ndoti eso a ini atene entrepreneuriat agropastoral ngana teneti secteur privé soci akende na teneti l'état na kodro se tibe Afrika le sara tene so na awago singa ti Fabiani so alingbi awabe Afrika muteretala na teneti fango yaka ngana teneti batango nyama yeso alingbi ti tene akiri na teneti nzara na poko si a saranga si awabe Afrika limiti wara seduti ngana monsoro ti mai na kodroni so akikojo ali ti sangoni la ngana mbage le sosi le ke tonga na gbenegbia so ake batene na ndoti ayeti ngangu so asina awabe Afrika asupelani na lango balako na osho ti nze so ke da na ambeni ala sosi amu poko tulo agona mbageti Yaoundé likodro ti Cameroun sosi ala pika patara mingi na ndotene ti kiringo ti awabe Afrika sosi akpelani kodro tala ake na mbagenika tonga na ngesi gurubia na bungbi ti HR nga na kodro sese ti Cameroun alimbi ti zana sese anzona ngobo ti mulege na awabe Afrika so ti kiri yamba na kodro tala ba akotali ti sangoni la ti ndembe so ikiri na ya ti kota sango ti so kota sango so amulege na iti tena igona ndo kwa gbenegbia sosi nando sosi belegbia akisa kusala da ko je gbenegbia yeti tena le sosi le ke Félix Mouloua agodati ziangati kubutulo yamba na ndapreso na a kota wa Afrika où c'est social aga bungwi ake kojoni ala so ake batene na ndoti bumbiti awali so adirini atene association des femmes émergentes typique patarana la ngana kundu sosi ake batene na ndoti comité vérité justice réparation et réconciliation si ekema asangoni mingi na yati akota sangote so na ngati brise des valeurs Kojo gwenba mokonji gouvernement ti Afrika paka Félix Mouloua ayamba na pekoti terrain na lango ti laso amena kundu use kojo ni aike kundu ti bumbiti awali sondu ineke association des femmes émergentes sona deni mokonzini na liti ateneso ala tenefade na yati pika ko pataso ala gati fa na kojo gwenba mokonji gouvernement ti Afrika kusala so ala ike sa andal ti teneti maingo ti awali na kodo ti Afrika ngana akwale so ala ikewa na lege ti akusala ti ala unda maboko ti gouvernement beti akinangia tigati bakota mapunjiti kodroti akatona tiso tongana mlenge ala sara meni ngisi yeso ala lingi na nape ala gaba baba chala titene agilege na ala titene ton sosi ala sara yena aguna devant ila ige balo bangati teneti a transformation ti ta produit ti na dengo yakati tona tso ikina niso ikina kota yaka so iti deni isara jalonnage nao mais il faut préparer sol ikisara kini na mamboko isara na mamboko 20 hectares na mamboko 30 hectares na mamboko après amuna i mamboko kete et puis a kunduti mungo mamboko na wali na yati fango yaka na iswa keda a petit tena zina ileke titene muna i mamboko titene ifaya kana aussi muko beti yakani i lekeni tizana leti gara ti kodro ti na gara ti kodro wande sara tene aussi na ndoti tene ti ya qualité ti produit ti mokonzi ti ngu wialani lo muyanga tene ministère ti commerce agumbi ya wali i gilege ti tene i commencer ti analyser produit ti na laboratoire i sara ni awe ahugwe mais i besoin aussi yeso respecti norme so ikinani na kodro ti encore agiape donc i petit kai na kodro wandape i sara tonia ti tene i wara norme ni si kai i balege na lo ti tene lo bumbi da lo mumo poko na ina ya ti sarango kwati na pekoni kojo bia ayamba na kubuti pusala chilo kundu ti CVJR so aike kundu so ke ba tene ti tatene ngbanga nga na lekengo geche nga na duchingo do akoso na lini aike mokonzini wanganga Henri Yenzapa geso aiki fango a buku so la kesa kusana nduna ndembeso nga na akete akbaleso ala ikinani na legeti koforo wana legeti kumba ti kusala ndati sa kusala chala si ala gati unda maboko ti gouvernement ti Afrika ila ye kundu ti CVGR ala unda ti wara gouvernement ti wara bia ti gouvernement ti tene
apika pataranga ngati kusara so isara so a pusu na dawa mingi yawe ale kerengwa gereti kusara ni kwa gunzi yeti tene itunda ti undango nazo so bali ya warala so dachala kumbi so afazo chala so lani yeti ngangwa warala ti tene alaga azabuku chala aza mbeti ti demango tere so irina tene plainte na ngati kwa ti ya tene saisine to ngana zeani me dara ti zango nyakeda aye so kanga iti zea zalegi nazo ite naga zea plainte chala mele gai duli na ndoli na kotazo la njere na lumingi yeda lo tene go from ake muma bako na ye ake mupe koti iti tene yena ganjon yeso ina te logistique kumbati kwa so atia la ite tene nalo na tene ti ko foro aussi ite tene nalo ti tene a pusu kwani si kwani agui alimbi na ngo yiso tingu shoso amuna yiso to na kwani a pusu ni yo pepe iketina ya tingu shoni pepe kojubengba Felix Molowa a faso lo mu atenesu na bechilo mingi so aike ambeni angangwa kusala so fadi gouvernement ci be Afrika ko alimbiti mu maboko ndani titenaki na tentisi so aike ngangwe mingi na ya ci kodro nga na mbagi benek bia sosi akibatene nandoti yeti tene benek bia sosi akibatene nandoti banda sango nga na banda terre Roger Anjalandi agudati dabeti awa kusala so akisa kusala nando kwa benek bia so nando teneti bendere ti kodro sese ti be Afrika Cheryl Malembasa so condition ti kwani na legne apa kisara kwani me akako qui est ministère technique. Donc, à ce moment-là, il y a un côté ingénieur, administrateur, donc il faut absolument équiper là, de façon à ce que là, ça va quoi faire en Guinée. Conditions de travail, il faut améliorer. Il a pensé que Mikiba est la solidarité dans le niveau gouvernement, en bâtiment gouvernement, comment il peut être à la moins, mais mon aussi, c'est là où on a une salle, à une disposition comité, et améliorer les conditions de vie à un collaborateur. Non, il se bat mingi là, mais bon, quand il y a mini aussi, mingi se bat ni mais ceux qui bani là, quand il peut être amélioré en terme, mais ti condition de connaître quand même important. Il va ni à zone qui mingi et puis à la mingi parce que d'abord à la sa carrière na yigi donc et puis ça gars là dans son à la gagne d'après à acquérir encore à acquérir à gagner quand après donc il occupé là et donc il se dit de voir espace de occupé là effectivement et puis c'est ban améliorer à la petite et intégrer complètement les quoi ni quoi à la participer à l'histoire parce que le ministère à la porter réflexion qui est devant là tu as que c'est ça que nous on a pas dit à quel so il y a discipline ti cerveau quoi horaire ti quoi d'après 7h30 à 15h30 donc il faut impérativement à la Ghana à la respecter horaire ti quoi ni à la Ghana quoi à début ni à la place à la bana à la fin ni et puis à la bonne place quoi aussi tant ça va être bonne place quoi parce que après dans la quoi qui rasigi à Guayaga en bien étant donc il faut tant effectif ça la nuit il faut la sarani ce monde dans effectivement ça va être améliorer l'efficacité ti ministère alors un béni aussi maintenant la discipline ti lingua à symbole ti république ti kodro ti a été la hymne national cérémonie ti couleur qui était ça na gap à que reste aussi doit na kodro là donc il faut impérativement à la quoi ga sauf motif à autoriser mon titre mon gars parce que mon petit gars va t'interdire son ou en bonne mais il faut impérativement c'est à que devoir titre ce quoi devoir si citoyen là titre ce quoi doit titre na gars na mon que ça va le cérémonie le tia mais parce que j'ai mis gars qui a gagné un gars qui a mundu mais soit qu'à Anguilla à souvenir sur guérir sur la science langue qui bien en gâti mundu mais je pensais qu'à culture il bien avec pour parce qu'il quoi que il y a un aussi et puis langue ti sangwa langue aussi ti kodroti ok je crois que langue officielle aussi voilà tungana ti so fadi tene na liti a sango so benek bia Hippolyte Robert Ngate so silo ke batene na ndoti akikete ando kusala na kodo sese ti be Afrika agoda fadi ti wara tere na awa gosinga ngana ala so sia ke sa kusala na mbagi nika ti sa tene mingi na ala na ndobe ti tungana yensi awa be Afrika alimbi ti tene azingo na ya ti lango tala si ala ndoye tene ti fango yaka ngana tene ti batango anyama Mariel Mokonzi
na pikoti a kotakapa ti bengolingo so agoda ti tambla na ti akitango so na batati bongi lo solo ki gbeni bia so abana dotene ti ketenga na akotandu kusala ti dengobuze na kodosi ti be Afrika agoda la so ti mutene ti fapolele ayensi agoda ti bagigi nga angobo ti kusala wasi logoda ti tene lo zana sisi ti mulege na ala sosi ki debuze na kodosi ti be Afrika ti sala akusala tsala na legini na yati amongo tene ti lo solo goda ti faso akapa ti akusala sosi ekitambla na ti akitengwe na ndotene ti afini ango bongana akode ti dengo buze agoda fade so ti mu pupu na ala sokwesi ekisala kusala ti dengo buze na kodo sisi ti be Afrika ti mai na lege ti akusala ti ala so ekisala galege okotonga solo goda ti telo kiri na peko na ndotene ti apikango pataka sosi lona ala so lona kodo sisi ti Burkina Faso si agana gbata ti bongi na akitangwe so a agoda ti tene ala bumbi yanga tala da ti mu lege na doko agbeni bia so abana ndotene ti mongo maboko na akete ando kusala ngana akotando kusala ti dengo buze ti gona dawa ngati mu maboko na amasika koli na wali sokwesi eke dubuze na kodo sisi ti be Afrika eke na lege ni sosi egoda si mute na lo ti tene lo fa na epolele akapati akusala sosi atambla si yenyesi eke goda ande ti bagigi na ti angweso mbilimbili kotabumbi so akemeni lege so azina yi mbati so gouvernement ti koro ti ya muyanga ti tene isara kusala si tene ti akode ti dengo buze na ndara ti tene mlenge ti kodro adebuze amulege si mosoro ti kodro agona nduzu amulege si amlenge ti kodro awara kwa amulege si nzinga akiringa na poko asara ngu mingi so la so kodro ti akina mini mbeti so ake na bangondo ti polele na ndo ti akode tonso ti tene kodro amai na lege ti akode ti dengo buze so ake da pepe la so na lege ti ngangu ti ala ita so ake mune momboko na poponi mo wara ti found na ati kete lango fade ki wara kota mbeti so ake fa bangondo polele na ndo ti akode ti maingo ti ando kwa so ake debuze na gbeti le ta pepe ti tene azo awara kwa si ekonomi agona nduzu ndali tie ti ngangu so asi na tere ti awabe Afrika so ayeke lango na ya ti vaka ti kpetene use mbwimbwi na ya ti gba vaka omene ti gbata ti bongi doko agbene gbia ti so ayeke ba tene na ndö tie ti ngangu so asi na awabe Afrika asukpe si ague na mbage ni ka ti mu mamboko na ala ndali ti ango tangu nzapa so si apika na abuba aye ti ala eza lege na ala ti tene ala ma sangoni na yanga ti Mati Terence de l'Auvert ngoy na peko ti kota ngundu so apika na bikua uku so aon na gbe gbata ti bongi asala si mingi ti ambina sewa so ayeke na mbage ti vaka ti kpetene use so ayeke na ye gba vaka oma na ti wata ti bongi awara akpali mingi ayeke so ada ti ala kue ali na ngu si angu ayeke soa na ya ti avaka ni ayeke ye so si asala si asewa so mingi ayeke na ya mawa ayeke te ti tënë so si gbeni gbia so ayeke ba tënë ti ala so ye ti ngangu asi na ala na kodro se ti be Afrika atokua ambeni ala so ayeke amundu voko ti gue ti ndu na maboko akpale so si amulinge ti kodro so ayeke da na singo ni aye ni ayeke ta ye ti mawa bia ni ngu so aga na kpale na ya ti vaka ti mbi so alondo na kote ti lycée Fatima si adescend aga sara 2 tranchants mbeni na côté gauche mbeni na côté droite si gawara yati duni si a traversé si agali akelinda na yati adacha azo ngu so alinda datimbi mbina mrenge kwa igina yati ngu nilo so si mu pompe a eau nina yeke boto na ngu na ti dani so ilango ngana yati dana pe ilango na gigi me angungu azai ape salte nina ede i kame kete ba kanga mbelege na ngu ni kete na mango amarati atene tonga so bini biaso seke ba tene tala so yeti ngangu asinala Joseline Bemaka sui angba na peko pepe tutokwa ambini mungu mamboko na mulinge ti kodo so wungo tala kue asibale omene so aleke na yakpale tati gango ti yake na peko ti kota ngunja paso apika la na bondozi ngu amwala ala yeke na ya ti ngu et puis ndoni so ala jida salte ahondoni si gbene gbe atombe la na ya tene ikpe we ga ibala si ga ibala biri awe si lasro tene ikpe na agbata kita musiki ti tene aproteger la na ngungu na keketa kiti hygiene na yamango agba kuruso
lungo ti amina sewa mingi su sakinati vakati petene aida tifa akambisa ti ala ngana kiringo singila na ndukusala ti beni biaso abatene tala so yiti ngangu asinala ndari ti njoni mungu mamboko so ngati beti mbe yake so gbe ama teneni lotokwa ambena zuna ndo ti terrain ala ga mubili iriti bati so bingu alina ya sida anzoni ya ida tene tongunu ti nyongo na menga aye kwa na ya tingu aye kwa buba musikere wa gbogbo na tongana lo mu maboko na eti mu soso na yi mbite merci na lo ye dati tene meme gbaso ala ga suru mbeni lege tene ngwa otine ya tikana a onsi edusha nenzoni ekena ngia tene siso yeso asina yeso ibazo ape me la so ibalo la so ye dati te lo galo mu na maboko na kete yeso lo mu na yi na betimba ekena ngia aonso amu agbakuru na amu lingi tikodoso beni biaso sakeba tene tala so yiti ngangu asinala Joselina Bemakasui amunga yanga na ala susi aikesara akusala tisini tigwe tituku ayoro ayati angu ngana akando na azindindinde susi ake natiyati vakani aketa tene biani alege so limbitanga lege na akpalita bomati kobela si alimbiti mu amulingi tikoroso ake nambage ni kapepe ayeke mbilimbili akobela tongana kobela ti de kobela ti hepatite kobela ti kolera ngana amina kobela ndende sangoti awango ndembo ti nzangi da yeti tene ndoti pikango ndembo so ajirini atene Martin Goko alimbi ti tene akiri biani na mamboko ti fédération ti tango ndembo ti nzangi na kodro sese ti be Afrika ayeke atene so si asigina yanga ti lo solo yeke tongana mokonzi ni anise Patrick Milabe Gonofe na gbele ti awago singa izalege na ala ti tene ala ma apoko ti atene ni na legeti zangu asese beni pialo sosi alingbe titena mai ndembo tinjangi na kodo ti be Afrika nga titena asara si amasika alingbe ti mai fade so na legeti ndembo tinjangi so ndoku sala so aire na Fédération nationale ti basketball atombela laso na akota zuti kodro na legeti ndoku sala so sakebati na ndoti mai ngoti a mosika nga na angiacha wanguru titena amunala polele ndoku so aire na tene centre de basketball Martin Goko azo ayinga kodrochani République centrafricaine tentin de Lutinzangi na lasso e kina kota kanguchu wan use so atene yasi tuwe kina nuse même a kodroso se ki mayre chala ambena dawara ko mais nandocha iso ko ibaka ndembutinzangi atina sese mingi ni la igati mu mamboko na ndembutinzangi mais gango so igaso iwarameni kota pale daso si ake pika ndembutinzangi na yani aiketi pepe ndali ti akpale sosi ala wara na legeti ando sosi alimbeti tene ala sara ngiata wanguru ti ndembo ti nzangi na kodo ti be Afrika ala batene akpale ni so asara si legi fade so a muna ala fade ti tene ala tuku pupu na ti kate tala ti tene ala tara terrain na pupu tala na kodo ti be Afrika ge ngati tene ala chingbi ala sunga ge awanguru ti pikango ndembo ti nzangi kodo wande ayene kwe akanga legi nala ndani nasi ala tombela tona la ba molenge so ekege beti à 100 parce que Dani a que dati basket a que dati ndembo ti nzangi iko inga nzapala créer ya iko ika wa mabele edutiso iko servir nzapa mais dati nzapa ke da na dati jouer ngo balonga aussi a ekeda tene sombi tena ti tena fédération wara problème na una sport wala na ministère PP na keti tena za dati basket na basket na pekoni ake wainda sosi lo ke batena ndocha kode ti ndembo ti nzangi na kodo ti lo batene ake mini kota kango legila si ndoku sala so irente una sport azana sisi ti tene Fédération nationale ti basketball alimbe ti tene amundo so irene tene centre Martin Goko Pepe nganga ti so lo batene alimbe ti tene mulege na masika ti tene ala mai ala goyi na dawa amengi ti ana axe na terrain na yati entraînement ti tene menga ga bon na chou soit que winda au biota au bilancé fort mais il faut le tirer peut-être 500 fois 1000 fois na ti journée mais quand on a axe na salle la faisait au centre moniteur nganga so ala ti yati bakodro ti Afrika a kitonda ti tene a goyi na dawa nganga ti so ala yeti ala so ala kinani wala nduku sala tala a kinzoni si ala ki manda ndembo ti nzangi nzoni
tiunzina a sangoso benek bia Josiane Lina bemakasui asara mbeni tambula kusala tonga na tufaditeni na licha sangoso na lango balako na osho tinzeso ekeda na mbageti Cameroun mbumbri na Yaoundé la tiba tonga na ngesi awa be Afrika so akpekodro tsalalani aikedutika tisara kwe si na bumbi ti HR ngana kodro sese ti Cameroun ti mulege yamba na awa be Afrika so tikiri na kodro si ala limbi ti tene ala gala mumamboko na maingo ti kodro sese ti be Afrika ataso si bati ambena wa be Afrika londo ti pomolongo so ti gwe lege oko na benekbia Josiane Lina bemakasui si wagosinga tienga logungaka lo rokoto asangoni imatene nandobenima aikemni tingo tereso a gati tena mupasa ti balege wasi amongeti kodo sulana be birasi ala ikinambigeti Cameroun na ngusa kuse banso nota ala kiri yamba na kodro ti be Afrika kapaso aiketi tene aba tene ti siriri ngana tene ti kiringotala yamba na yati nengo tere baliti tamla ti kusala so aike beni beso aba tene ti ala so si aiti ngangu wasi na ala Josiane Lina bemakasui ngana tere ti lo mo eki wara lo solo gana ereti bombi bendo gyo aba tene ti ala so bendo tsala na kodro ti be Afrika so aike William Chamali si benek bia so si aba tene ti akusala ti ati kodro ti kaso aike Paul Atanganzi ayambala na yati ngoti pikango patara so akota tene mingi abagi sosi ala so akukapa na yani asigila ni mvumbula ndo teneti yongo ala na kutukutu wala la para teneti njoni dutitala anga na teneti senitala lakwa yeti fanala na ngoti pikango patara so aduti mingi la ndo teneti lege wasi alimbiti mupasa na mungiti kodoso tene ala kiriyamba na mungo tene tilo na yati kotaka paso Josiane Lina bemakasui so ike beni beso abatene ti ala société ngangu asinala na eriti gbeti kodroti be Afrika Foste Archange Touadéra no kirsingi la mingi na gbeti kodroti Cameroun so ike Paul Biya tene ti lo yeda na vurubeti tene yamba mungiti kodosuka na ngalu sa pepet kirsingi la bumbi bendo giti ACR tene ti na mukoso si ala muti tene ala pusundu na mungiti kodoso si no fana awa be Afrika société beti bira sek na mungiti Cameroun so gbeti kodroti be Afrika Foste Archange Touadéra agresa la paix leke pika litilo nembe so tene no sara kwasi alitikiri yamba na kodroti tene ala mugangu na maingo kodroti be Afrika idabala so na ngoti pikango patara so bombi kodroti seti Cameroun RC yanga na ti ACR ayini kwe a tambila na ligeni na ya tene ti mango terenga na tene ti ndoye si amupasa na bombi otaso ti tene ala so mboko ta ngeti mini buku so seki mo ne pasa ti tene amon ti kodoso ayikina megeni ka ala kiri yama na kodroti be Afrika aunzi awaya kota sangoti eti la kuiso na yangati kodo itene singila nazo kosi aduchifade nduru daliti asangoso yoko ala onpepe fade ki wa terrain na ngonga myombe daliti oko asangoso na yangati munzu franzi